The ANC's rush to keep secrets from the people of South Africa at all costs only serves to confirm that there are many skeletons buried within the cadre deployment records. Iqembu le-Democratic Alliance lithi akwethusile ukuthi ANC ihlose ukuphikisa sijubo lesiphocelela ukuthi inikede imiculu yemininingwane yelikomiti yalo lelibukene nekuphunyelwa kwabantu etikhundleni tembuso. We had a meeting with Eskom after PetroSA had realized that over time PetroSA was losing money. Inkampani mafutha etimoto ePetroS isebuyisele tindvuku Eskom landzela tinsolo letithi yona ithengisela lenkampani lephehla gesi diesel ngenzengo lesetulu. We are also encouraging our supporters, all patrons that will be coming through to Orlando Stadium to come in early. Yodlala yonke imidlalo ye-DStv Premiership. Ukunaku plus finyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzabeni teSwati lesitekufula ku SABC1 na ku TTT. SABC News itle go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2023. DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora En rechtstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba za SABC ilizwi lakho zizimele azinamkhethe. Iqembu le-Democratic Alliance lithi alitetfusi tinhloso te-ANC tekufuna kuphikisa sijubo lesiphocelela ukuthi inikede imiculu yemininingwane yelikomiti yalo lelibukene nekuthunyelwa kwebantfu etikhundleni tembuso ngekuya ngekwebulunga belicembu labo esikhatsini lesingemalanga lasihlanu. Itolo ngento lephakeme North Gauteng ikhiphe isijubo sokuthi isinqumo se-ANC siwalela ilunga lePhalamende le-Leon Schreiber kuthola imininingwane asikho emthethweni yasibekela eceleni. Schreiber wafaka lesicelo ngo-2021 ngekulandzela umthetho lokuguqutela ukuthola imininingwane lethithele kwi-Promotion of Access to Information Act. I-DS enza kubona ngeti iqute emehlo ne-ANC enkantolo kulomgomo yokuthunyelwa kwabantu etikhundleni tembuso kuye kwebulunga belicembu labo. I-DA ifuna lo mgomo utsaldulwe njengaloyo longahambisana emthethosisekelo. Isinqumo loldzaba sisegodliwe. The ANC's rush to keep secrets from the people of South Africa at all costs only serves to confirm that there are many skeletons buried within the cadre deployment records sought by the DA. After all, if cadre deployment was as harmless as the ANC likes to claim, why are they so desperate to prevent the people of South Africa from seeing the truth about the party's interference in appointment processes? Icala lemholi we-EFF Julius Malema nanogatsa wakhe Adrian Snyman lihlehliselwe kumhla til-11 enyonini enkantolo yesigodi yase-East London. Bamelibe basolwa batshele inkantolo ukuthi fakazi wembuso lobekatfula bufakazi Nkosikho Mzuku bekede liciniso. Mzuku bekasebenza njengemchumaniso wamaphoyisa esigungwini sasemdansane nga-2018 lapho khona Malema kuthiwa udubula khona sibhamu kumbungato weminyaka lesihlanu kwasungula iqembu le-EFF enkundleni yetemidlalo isisa Dukashe. Bameli basola Mzuku ngekubalekela kuphendula imibuto labutwa yona ngalokwenteka ngaleli langa lesigameko. Labameli baphinza basi incwadzi yaMzuku lefungo le-ide maciniso futhi ishoda ngemininingwane lemcoka ngaleli langa likhulunywa ngalo. Kuhlathiwe kwevidiyo yaMalema lapho kuthiwa khona udubula sibhamu kube ingcenye yetinhlelo tenkantolo. Kuleli viki kubutwe ubufakazi bembuso labane enkantolo. Somlomo lomusha kumasipala lomkhulu weGruleni eMpumalanga nesifundza seGauteng ubuya ku-EFF. Lo mkhandlu uvotele Nthabiseng Chivenga njengasomlomo lomusha lokukulandzela kufaka kwesishukumiso sekungamethembi lo lebeka ngisomlomo kulo masipala Raymond Dlamini. Emakhansela amasipala lomkhulu weGruleni asebenzisa section 291A wemthetho lowangemele bomasipala kubhalela umphathi walomasipala incwadzi lecela ukuthi kube nalokunye kuhlala kwalomkhandlu. Kanti lo mphathi walomasipala uyiphendvulile lencwadzi wavumela kuhlala kwalomkhandlu ngaleso sikhathi Action SA ikhethe kufulathela lomkhandlu. We note the departure of Action SA. Despite that, in terms of the number of councillors that we have in council, we have 224. So the House must reach 50 plus 1. 50 plus 1 is 113.
In terms of the number of councillors that we have today now, we are 126, therefore we do form a quorum. EFF ithethe isihlalo sasomlomo wamasipala Joban Thabise Njibenga ubese ucokelwa leso sikhundla lokhu kungaholela ukuthi kube nalesinye isishukumiso sekungamethembiso dolobha lwamasipala Tanya Campbell. The motion without notice that was tabled and agreed upon and carried by council is a motion of no confidence on the executive mayor. So there is a motion of no confidence against the executive mayor that will also be dealt with in the next 7 days. Council itself unanimously requested that we reconvene an extraordinary council meeting in the next 7 days. Jongizizwe Dlabathu ANC uqokwe njengasoswephu kulandzela kusula kwakhetha Shando lolilunga le-DA ngaphambi kokuhlala kwalomhlangano walomkhandlu. Shando na Raymond Dlamini bebabukene nesishukumiso sekungabethembi. We have tried by all means to convince the Speaker of Council that the motions were actually admissible, in that which he did by himself, he took a decision outside the programming committee itself. In fact, we went to an extent of having another engagement with him, myself being elected as the acting chief whip of council, to try and find a middle ground for him to give confidence into the council that indeed the motions were going to be tabled. And I think we must put it on record that the will of the majority must prevail. Lomkhandlu kulenzeleke ukuthi uhlale kungakapheli amalanga lasikhombisa. Ikusaka kumasipala weSol Plaatje lisolo somlomo lomasipala ukuthi ube nesandla kulokuhlakadeka kokuhlala kwalomkhandlu kuthi yathi khethe kushiya lomhlangano ngemva kwewalelwa ukuthi ticubungule ticute abantu lababili lebese vele bakhonjiwe ukuthi batawulusana nenkinga yetakhiwo Ncandi Temandi. We expected council to make a decision to appoint an acting director who has the knowledge and the skills, the required legal skills, to be able to implement the strategies that are needed to guarantee us the quality of water that we so much need. Letinhlangano tisola lomasipala ngekudama kuniketa lomsebenzi umuntu lodetiqu kanti ke sethe sabise ngekuthatha loludzaba tilise kube mthetho. The director that needs to take care of the people in Kimberley is simply being appointed. We do not know if he has the right qualifications. We do not know if this guy will make a difference. We cannot agree with that, that somebody who is not qualified to be put in a responsibility, a dire responsibility, because we have water crisis, we have a ailing infrastructure. Ayikaphumeleli imitamo yokuthola luvo lasomlomo walomasipala. Inkampani yamafutha etimoto iPetro SA seyibuyisele tinvuku ku-Eskom kulandzela tinsolo letithi yona ithengisela le nkampani lephehla gesi diesel ngenzengo lwesetulu. Ithenkinga lenkulu kwehluleka kwekuhlelela embili kwa-Eskom lokwenta ukuthi agcina athenga diesel ngenzengo lwesetulu. Betindzaba batsi inkampani yamafutha etimoto iPetro SA ithengisela Eskom diesel ngenzengo lwesetulu. Eskom usebenzisa idiesel kuletinye tiphehla gesi takhe kwetama kulwisana nesimo sekucisha kwagesi ngenhloso yokumonga. Nyakanye le nkampani yamemedela ukuthi ayisanamali yokuthenga diesel kepha kumgcoka ukuthi itfolele itotama kwegwema lokuhamba kwagesi ngenhloso yokumonga. Kepha-ke iPetro SA ithi nayo siyehluleka kwenta inzuzo kulandzela kwehluleka kwe-Eskom kukhetha luhlobo lunye lwa diesel imekulo. Eskom comes in February, they require volumes within 48 hours. And if the markets are rising in the month of February, Petro SA cannot be in a position to sell to Eskom at M-1 because the real price is the spot price. So the market is such that it punishes you for not properly forecasting and planning. Le nkampani ithi beyicela Eskom ukuthi afake ticelo takhe tetinyanga letintsatfu ngembi kwekudzinga diesel kepha wehluleka ngetingcinamba letifake ikhatsi kweswelakala kwemali. We had a meeting with Eskom after Petro SA has realized that over time Petro SA was losing money. Remember that we're working in what we call a highly volatile market, especially after the Ukraine and the Russia situation. Markets started rising and rising and rising. So, I mean, prior to July, the supply was very constant. So Eskom was just lifting according to our planning. And then there's something changed in July. Burn rate of Eskom actually increased. So historically, I mean, we were supplying them with 1 million liters a day. So after July, that thing actually changed from 1 million liters a day to 3 million liters a day.
Petro SA usekuthi abade ukuthengisela Eskom diesel ngenzengo lephasi kumele abe netivumelwano tesikhathi lesithe nebakhiqidi bawoyela eMiddle East. Njengoba selisemnyango likhetho lwavelonke kukhathazeka kunyeni mayelana nokuthi litawukhula nali linani lebavoti lokukhathazeka kuvela ngemva kokuthi likhule linani letakhamuti takuleli letikhala ngekungetfulwa kahle kwetinsita izinga lokweselakala kwemisebenzi lesetulu kanye nekudula kwempilo linyenti ke lithi bosopolitiki bamila njengemakhowe ngesikhathi selikhetho nabakhankasa kepha ke banyamalale ngemva kwelikhetho. Lukhetho lwavelonke langa-2019 lwefika lwendlule nyalo siya ku-2024 lapho khona abavoti baphinze babuyela lukhethweni. Lokusho ukuthi esikhathini esingacici inhlitiyo yamacimbi epolitiki atawubangela etaladini takuleli akhankasela kuthola imavoti. Lolu khetho lolutawutawudzinga ukuthi amacimbi epolitiki avete tithembiso letikhethekile kutama ukuheha abavoti. Lolu khetho lweminyaka lotako luta lapho khona live libonethi ingqinamba letinye letfaka ekhansi kweswakala kwemisebenzi kubita kwelizinga lempilo necisha kwagesi leso lokuchubeka njalo. Next year akho voting. Uthi uyabona nyalo njengoba sekusonzela ukukhethwa utucala kubona bosopolitiki bakhankasa uma sebavotele bayanyamalala. Asibaboni sibabona ngesikhathi selukhetho batabe bangena umuti ngemuti bafuna emavoti banyaka gore bavotele. Lukhetho leminyaka lotako lutabo lesikhombisa ngaphansi kwentsandvo elinyenti kanti ke ludzaba lwabohulumende bekubusa ngekubambisana lundzabambonyeni nako lokhu kwekuta netinkinga tako. Njengoba lelive litilungisela lukhetho labanye abantu bakuleli basole amacimbi epolitiki ngekunaka kakhulu emandla ekuphatha. Angathembi nje because yonke into i-corruption nje la eSouth Africa nje yazini sesiphila kabuhlungu. The councillors they don't do anything so the political party nje adisa exista. Usenjalo umhleti wepolitiki imcebisi Dlatshana uthi lethi ingqinamba letibona amacimbi epolitiki kuthola kwesekela lekindlela walimete kakhulu. Njengoba kubonakala ukuthi kubusa kubambisana kuhulumende basemakhaya kwinkinga emacimbi epolitiki angatikhanza futhi kudzingeka ukuthi asebenzisane kuhulumende wavelonke. Kanzi kuletinye nasibeti tolo njengoba besikhathi sekubhalisa kwetitudeni leticalako naletibuya ke emanyuvesi sesemaphethelweni kuvelonke ludzaba leselibuke kakhulu nginali lekwamukelwa kwetitudeni indzawo nekuchaswa kwaletifuna indzawo etikhungweni letifisa kuya kudo. Asiphinze sikwamukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati la SABC ukhethe kahle. Njengoba isikhathi sekubhalisa kwetitudeni leticalako naleti letibuya ke emanyuvesi sesamaphethelweni kuvelonke ludzaba losolubuke kakhulu nginali lokamukelwa kwetitudeni indzawo nekuchaswa kwaletifuna indzawo etikhungweni letifisa kuya kudo lenye ke yemanyuvesi lamakhulu eGauteng iVets seyichubekele embili ngakulolunye lihlangothi iUJ ibuka kwengeta lihlelo lekufundzisa ngekwebuchwepheshe besimanje manje kutete ukwati kwemukela student letinyenti letifake ticelo. Siphithiphithi sekubhalisela kungena enyuvesi sesicalile kanti nabomva kwezinye sebaphuthutela kuthola indzawo. Akusiti ke lokuthi letinye titudeni atinasiqiniseko semfundzate weNSFAS. iVets ithole ticelo letingu-100,000 kanti ifuna tindzawo letinye tekuhlalisa titudeni. You know, it's not a problem that's unique to Wits, and in fact the registrars talk amongst themselves, and we know that many of the universities received literally 13, 14, 15 times the number of places that they've got available. And I think it just speaks to some of the challenges we have in our post-schooling education environment in South Africa. Kufunze Wits kutawucala mhla tinge-21 kule nyanga lesetulu. Le nyuvesi ixwayise bonke bafundzi labafuna kubhalisela kufundza eminyakeni lotako ukuthi bacale mhla lulunye enyangeni yeNdlovulenkhulu lo nyaka. iUJ yona ithi isabukisisa inqubo yemfanekiso letawubukana nalabafundzi labangu-345,000 labafake ticelo. Le nyuvesi isebenzisa tincingo kubhalisa kanti ayivumeli bantfu ukuthi bangene ngetinyawo. I think going forward this sort of digital learning will be the way to go, because we simply can't afford as universities the infrastructure, the residences that go with that. And students actually, if they have the choice between online and distance, some may go more for the online. Indvuna yetemfundvo lephakeme Blade Nzimande inxuse bafundzi labangakatholi isikhala emanyuvesi nalabo labangamukelwa ukuthi babuke tikolo temakhono ema-TVET. Kusenjalo isikhathi sebafundzi sekufuna indzawo kumanyuvesi esifikile.
ngepha kusiwe wonke lo tayitfola kwathi setikhala timbalwa. This is my last option and I've already applied everywhere where I could and I wasn't accepted, so I came here hoping that I will be doing information technology. Inyuvesi eMpumalanga ivele emuva kunawo onke emanyuvesi kuleli kanzi-ke iyangekusimama nekuheka ti-student letinyenti. We have grown because actually we've doubled, because last year we only had 107,000 applications. This year that has doubled. We received 210 applications, and just to show how much growth we've received is that we have to only fill up spaces 2,817. Nyalo ke kuchubeka luhlelo lokubhalisa ngetebuchwepheshe bafundzi lababuyelako. Emalungu eParlamente avakashelele enyuvesi. Leli komiti leParlamente lelibukene netifundvo letiphakeme likulesikhungo kute ubona tingcinamba letibukene nayo. They are saying that there are challenges that are in the sector that we need to collectively work towards, including in NSFAS. We've also had NSFAS with us in these oversights to say, NSFAS, are you hearing what students are saying? Are you hearing what management is saying? Kubhaliswa kwebafundzi labasha kutawucala ngemsombuluko kanzi kuvunyelwa kungena enyuvesi kutawubonwa ngemuva kokubhalisa. Kanzi-ke nasibuka timakethe tetimali sitfola kutsi lirandi lehlile nalicatsaniswa netimali takulamanye mave. Kanzi-ke temidlalo iyodlala yonke imidlalo ye-DStv Premiership lembela sonvo. Kanzi-ke laba labahlela umdlalo lesemkhatsini kwe-Orlando Pirates ne-Sundowns bacele balandzeli ukuthi bafike kusesenesikhatsi. Imaluti Sundowns iyodlala umdlalo omunye we-DStv Premiership lenyanga. Iyodlala eRichards Bay ePitoli ngalesibili odlala khona umdlalo we-Nedbank Cup. I-Sundowns iyobese ibuka nobe inaka i-Champions League. Njengoba i-Sundowns ibuka kakhulu kuwina i-Champions League, ilicembu lingahle lisebenzise badlali bayo labangakavami kudlala ukuthi licecise imidlalo yo lesizini. We as players, we have a mentality that is being installed into us that we always have to be ready. The competitiveness has to be there all the time. Njengoba yawina 2-0 ku first round, i-Sundowns iyofuna ukuchubeka lapho yagcina khona. Le ndlela bane badlali labasezingene ngakhona ema-Brazilians atawuya kulo mdlalo kungibo labasemathubeni ekuwina. Kepha-ke ne-Pirates angede wayithathela phansi. It's two big teams, and I think as Orlando Pirates we're focusing on ourselves and we're making sure that as long as we carry out the game plan as the coach wants it, the results will take care of itself. Labo labahlela lo mdlalo wakusasa bacele balandzeli balamacembu ukuthi bafike kusenesikhathi e-Orlando Stadium. We are also encouraging our supporters, all patrons that will be coming through to Orlando Stadium to come in early. Kickoff is at 3:30 and this is a big fixture. We want to avoid traffic congestion with the challenges of load shedding as well. Sikhungo setekuvakasha kuleli sithi sitmisele kuchasa licembu le-Tottenham Hotspurs ledlala ku-English Premier League eNgilandi ngemali lengu-1 billion wemarandi. Sikubutile-ke mbukeli ukuthi uthini umbono wakho ngaloku na uyalandzela. Lento eyenziwa yilomnyango nje wezokuvakasha kahle kuukumosha imali bebekhala eminyakeni edlule bethi bashayeke kakhulu ngenxa yokushodelwa imali nevakasha mayese beyithatha imali engakuthi bawuxhasa amaqembu athile yipi lenzuzo abayibhekile bona ezofukula lomnyango la eSouth Africa mangabe bethatha imali bayoyitshala ngale kudlalwa ngabantu nje nangabakhokhi ngemali yabakhokhi bentela ngabe le mali ithe iyathathwa ifakwe kwezemfundo. Icandelo le-tourism ukuba linayo imali lingade linike iTottenham Hotspurs i-1 billion rand makelinike no-Eskom sizolwa le ndaba kacimbi-cimbi. Kahle msakazi kuwumqondo omuhle lo ufuna ubuke le opportunity njengendlela yoku-investa. If uyabheka e-England khona wonke ama-dollars lapha indlela imali enkulu lapha. So i-South Africa ukuthi iya-investa lapha yenzela ukuthi imali. So ngicabanga ukuthi e-South Africa babheke ngalelo so lelo ukuthi bafuna ukuthi imali yala ithi ukhula kancane. Mbono wembukeli SABC angeke kufeswe ngikuphendulela ngawo. Nathi ke lethambembile kwala kwaleni.
Emalungu ekomiti yasePhalamende yetemfundo lephakeme kanye nekuceceshwa kwemakhono avakashele enyuvesi yaseMpumalanga kanye neMativet eMbombela naseMaplaneng kuyohlola ukuthi ngabe letikhungo tikulungele yini kucala kweminyaka wa 2023. Inhlangano ye-TA ichazele isishubo-ke senkantolo lephakeme yaseJozi Sayitolo njengaleso lesibe impumelelo lenkulu emlandweni wakulelive. Dingayo ke talamuhla ngakhohlwa kwembukeli ukuthi sikhona ku-DTT ngetulimi temtsabo ngokuhlukana kwetinhlanga ngemva kwetitolo kwesikhona simo selitulu isale kahle.